Ripuada ni rilaleng adai makedai tunruk ko ri ada decenge. Na karena engkana manesa pole tatongenge pole akata. Nama lule suadai pole ri alusu na lusu mapuada makedai alusu mete ni alusu na alusu makeda asuk no rion ro cinampokmu mapuada mupuadai mape bali alusu makeda akak masuk nasaba dek wisengi aga kuro i bali si pemeri alusu makeda asuk no engka tu sipa upa bolaiko mape bali alusu makeda sipa aga bolai na dek wisengi mete si alusu makeda engka tu sipa mu bolai na kia dek pamu pahangi nasaba sipa mu bolai ya naritu sipa lahiratku nangka tubuhmu sipa amasengeku nangka timu sipa patunrukku nangka nyawamu sipa masompa ripari sompa nangka rahasiamu mape bali salusu makeda de pau pahangi nasaba anu manesa yatu na engka matuk sewa waktu anu manesai naule ipau nakia gau na dek naule panesai mape bali sipe mengalusu mete makada angoloko waktu riwettu malolomo nangka tu tajam macahaya rilale poro matamu rada rilale panawa nyamena si teruk mataki mape bali salusu makeda magatosi kupak kitai rilale pakita biasai mete alusu na lusu ajak mupak kitai matamu nasaba windru na bilis napatuda memang alena ricapak mata tahu makitai anu gau masalai nakia ia mina cau kengi iblis ya naritu engkai makitangi mata kasara matiro baca Allahu la ilaha illallah soro itu iblis nasaba capak mata gau salam meminonroi mape bali si alusu makeda magatosi nariasengi hakikinna tubuh kasara mape bali alusu na lusu makeda mape bali pemang hakikinna tubuh kasara sarea hakikat tareka ma'rifah iya sarea ya naritu tubuh kasaramu na iya tareka ati macinomu na iya hakikat tubuh kasaramu nyawamu na iya ma'rifah tubuh kasaramu rahasiamu yana tu natatongeng epak sulapa yana ritu api angin wae tanah hari pakase pole riparing ngerang papi nak ding papi jepu si bawa pahang epak sewa ripasi warkeng mancaji sedi tatongeng matongeng yana ritu sak si pari sompa na karena kana alusu na lusu maki betua makeda musompa kak karena yakin namu teperika Allah subhanahu wa ta'ala puang wajib resu mape bali situ alusu makeda komakwatu aja cia kak masuk nasabak salaleka napa giri kak matu iblis matu makeda alusu ajak mu matau nasabak engka tu jelokmu tonger imammu yanar itu lampu geteng nenia atau pereng rilalem mapuada makiada Allahu Akbar si turu ati si tetuk langit itu susung langit itu lapi si bawa akinya mena tahu maka siang nasaba pasaleng ami tahu ke pole gau matunai naharange nawelai kotu pagoda iblis mapuada si alusu makeda agawat dipacaui iblis na pasolangi mapebali alusu yana itu pacau iblis yana itu gau ikhlas si teru ati pinek dim paring ngerang masom paloripuang Allah subhanahu wa ta'ala mapancaji mapebali si pe mengalusu makeda narek komakuatu mama aseni elok nak mesuk konrot cinampa mape balu ni alusu sapa i mulolongangi muruntu i muajab
jepui mupahatona uno yalemu riwatu temmatemu papuralemu riwatu mapacimu nasaba kumulolo ngekak mati riahera aleku watokong onrong upojimu engka tu ada utarwako kumadece gaukmu nyamo walerko komakatuna gaukmu sukar walerko pikiri kemadecen rilalepan nawamu nareko salai batemu mappe jepu nama pahang asolang patu dek ganule pabolai alusu emak keda komakotu adata tarona lau masapak rilale jaji tuo rimateku nasaba engka pamulang engka pacapur agan nayon roy maka dia lusu onroko ripalawangan na tuo na matemu engka tu mapikiri na pole paham maka da madece kak karena engka tuo madece na jepui maka da upu gau ikhlas mas sompar pang Allah subhanahu wa ta'ala karena engka ku melok mate pasti tuji sipak atau ngemu mangolo rigau sipak si teruk melok mate maka dia lusu upahan ni maka da melok nak mesuk apa engkani lalu lempu nakia rahasiaku puangi miseng jadi di dalamnya tu rahasia engka meto se dia gurung wak dita pada tajepui sining idik mana mareng kali nasaba bicara malahir sesurang di dalamnya memang rahasia engka mana meton itu yenar itu asli biningeta amate ngeta ajajiata daleta yana tu rahasia ta pakatan nina rahasia seseorang yana itu ripina dingi riang ngerang ria jepui si bari pahangi nasaba namun ita isengi seseorang naku dek ta pahangi man rasa toki namun ita pahangi dek ta jepui man rasa toki nasaba iya rogai i pasian remana metopa maka nama pamula atau pereta akinya meneta penek dita paring ngerata ta isengi ta jepui toi ta pahatoi makadang kameto idik natu tau madece monrodeno ajak kami tesen ni makada puang Allah Ta'ala wajib risompa tesen ni makada wajib risompa tapi dengan kata gak gorena ya naritu agak gorena ya naritu sampajang makanya pada terupa tahu ikhlas ki nasaba engkana ami tortak lori puangi tapi maku kue sesurangnya mega elo riasen nasaba dek neseng telain aja pualena naseng aja pualena napangan tapi dek paniseng lalengan jadi pada cengi bate tak sesuram mapahan nasabak bicara malahir jadi tungkek sewa waktu tu dek gaga waktu tu maja nasabak made cemano waktu cuma tahu mi pajari waktu nasabak nasi mega pemalik biasanya pemalik sesurang naseni dek nawak dikemakwe dek nawak dikepakwe nasabak maja yesoe nangkane asen naser rapo tahu engkato nasetawe ulam mate na sebetulnya rupang latala susul na pesuk mana ulangi made cemana dek gamaja makan jak mana cuma engka metomi tahu dek nasi cocok nasaba ulangi pada tahun ini rapana wajib sesuran aku memiliki wajib na malo pelopot na wajib becet teli tetap itu sope tapi pasti turut toin nasaba maku motor no dijaji jadi tak pada cepat tak sesuran nasaba bicara malahir tonga sesurang rilaringan na riasan ngetong mete ada makada ilalangi pak goncina isaliwangi monro patingka na tega matotong tega made cenge tega manyamenge tega terias setong engka to mapada makada riasan ngetong ya tilalangi tani apa ilalang monro goncina maraga tos batena te timpa sesurang na dele timpa jadi makada rodai naku tu bateta mawata ti sapa makada raklok keruntu yede ya tu kumi perasaan semparing rata nulis runtuh ya ni asma kedai lalpak goncina nasaba pinak dita ilal sesurah mun lalpak goncina isale mun dapat timpak nasaba paring ngerang jadi namu tu maraja bat tak mapiga sesurah aku dek nama dia pinak dita dan macam paring rata
dek nasi tetu dek nasi turuk lori pangallahu subhanahu wa ta'ala dek nulai jaji pada tomi itu cerita anakku mata peki sesurang nama decengan tak pahata hidik tu na jaji ngina sabab bicara malahir sesurang ajak tersalah paham iya rena kada tawe iya nasa tetong matong-matongan nak ritungke tungke watue utatongan nasabak watu mato made cekat nasabak angkana rias dece ngubulai tapada ce bate tak mapas sesurang rias nge dece ripolai sesurang ya naritu hanya mungkin nawangeng ada cek dece ngeng pangkaureng boleh si bawa gau-gau tak kutumon rias nge manese rias nge dia jadi tapada cengi pahat tak sesurang nasabak bicara malahiran